Ikaze kuri Rafiki podcast, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko igitondo gikomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri aka kanya ndagira ngo tuganire duhereye ku ntwaro nshya Uburusiya bukomeje kuzana ahangaha muri Ukraine. Umunsi ku munsi igisirikare cy'Uburusiya gikomeje guhanga udushya mu ikoranabuhanga ry'intambara cyangwa se mu ntwaro nshya barimo kuzana ahangaha ku rugamba. Ibi byose kandi Abarusiya bakabikora bibanda cyane ku magambo Vladimir Putin yavuze. Murabyibuka ko Vladimir Putin yavuze yuko intambara z'uyu munsi ushaka kuzitsinda ni ngombwa kwita ku kintu cyitwa matematike cyangwa imibare. Abarusiya rero barimo kuzana intwaro zishoboye kandi zihendutse. Iyi niyo bita matematike. Niko basenya NATO, niko basenya igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buriya niho abanyamerika batsindiwe n'abanyayisiraheli batsindiwe mu ntambara y'iminsi 12. Icyabatsinze ni matematike. Niko Donald Trump yatsinzwe intambara y'abahutis. Ni matematike yamutsinze, kuko murabyibuka abahutis bahanuraga drone imwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bahanuye miliyoni 30 z'amadolari. Miliyoni 30 z'amadolari. Iyi ni intambara Donald Trump yarwanye igihe gito, nawe ahita bibona ko mu mibare ntago birimo kuvamo. So rero Abarusiya, Abanya-Irani, Abashinwa, aka ni akantu bumvise kera. Iyo drone murimo kubona aho ngaho mu ifoto bayita Italmas. Ni drone wagereranya na Geran. Kuko buriya Geran abenshi bayita Shahed, ariko Geran zihari uyu munsi ntabwo ari Shahed. Geran zaje mbere, zari verisiyo yindi y'Abarusiya ya Shahed, ariko izigezweho uyu munsi zitandukanye 100% na Shahed. Yaba ikoranabuhanga uko murabizi uyu munsi Geran ziri gukoresha ubwenge bukorana. Ni drone Abarusiya bamaze guteza imbere ku rwego rukomeye ku buryo utazihuza na Shahed z'Abanya-Irani. Iyi ngiyi rero yitwa Italmas, iyo iteye ukwayo. Ni drone ikozwe mu biti na plastiki. Iruta yindi twavuzeho bushize naberetse mu kiganiro cy'ubushize, kuko nkuko nabibabwiye iyi ngiyi ijya kungana na Geran. Ni drone mu by'ukuri wagereranya na jet ntoya z'intambara, kuko yikorera n'ibiturika biremereye cyane. Hano baravuga ko yikorera ibiturika biri hagati ya kilograma 15 na 40. Murumva ko iri hafi kuba jet. Akaba ari drone ihendutse cyane, kuko bavuga ko itarengeje ibihumbi 10 by'amadolari, ariko abenshi bavuga ko iri hagati ubundi ya 3 na 6 by'amadolari. Izi nizo drone zirimo gusaza Uburayi, nizo drone zirimo gusaza NATO, niryo koranabuhanga ririmo gusaza NATO. Iyi ni drone rero igiye kuza kwifatanya n'iki? Ni drone igiye kuza kwifatanya na Geran. Izi ngizi bakaba baratangiye kuzikora mu bihumbi 2023. Mu 2023 barazikoze, bazizana hano muri laboratoire y'urugamba yitwa Ukraine, barazigerageza. Bamaze kubona ko zirimo gukora neza, bajya gukora icyo bita mass production, gukora nyinshi zishoboka. Ubu mu gihe kiri imbere mu rugamba tuzaba turimo kubona drone zigera ku bihumbi 2 z'Abarusiya buri munsi, kubera ko bafite Geran zikorwa ku bwinshi, bafite izi ngizi barimo gukora ku bwinshi, bafite na twa tundi, kuko harimo utundi tuntu twinshi cyane. Buriya drone ziri muri intambara ya Ukraine bazikweretse zose, wamera nka kwa kundi kamera ijya munsi y'amazi ikajya ikwereka inyamaswa ziba munsi y'amazi. Mujya mubona ko hari ibintu mubona mu by'ukuri, mukabona icyo kintu mukibonye bwa mbere. Naha muri Ukraine hari drone nyinshi zikozwe mu buryo butandukanye, izivugwa n'izitavugwa, ku ruhande rw'Uburusiya, ku ruhande rw'Abanya-Ukraine. Buriya niba tuvuga Geran, tukavuga Lancet, tukavuga Shahed, hari drone buriya nko mu gisirikare cy'Uburusiya bo ubwabo bafite amoko arenga 30 ya drone bakoresha muri iyi ntambara. Hari izikora ubutasi, hari izijya guhiga izindi drone, hari izikoreshwa mu mirongo y'urugamba, hari imizi za fibre optique, harimo za zindi naberetse zikozwe nk'amashyiga rwose yo gutekaho, zifite za panneau solaire. Hakabaho ni drone nyinshi cyane, banyujije kamera muri drone ziri kurwana muri Ukraine. Mu by'ukuri wacanganyikirwa ku ruhande rwa Ukraine no ku ruhande rw'Abarusiya. So rero iyi drone yatangiye gukoreshwa ku mirongo y'urugamba, kubera ko Abanya-Ukraine bagiye bagaragaza ibisigarizwa byazo. Ni drone umuntu yavuga ko ubu ngubu mu gihe cya vuba nazo ziri butangire kuvugwa. Italmas niko bazita.
itarmas. Hanyuma indi ntwaro ngiye kubereka nayo iciriritse cyane Uburusiya burimo kuzana ku mirongo y'urugamba ni misile ni misile nimuyireba ku ifoto murabona ko ijya kumera nka Storm Shadow y'Abongereza, ikozwe nka Storm Shadow neza neza. Ariko iyi misile mu mikorere yayo ubundi Abarusiya ni nkaho bagiye bakora Taurus y'Abadage, kuko mu mikorere yayo ikora nka Taurus. Muribuka Taurus bimwe mu bituma abanya-Ukraine bayifuza cyane ni misile ijya kumera nka ziriya bunker buster z'Abanyamerika bateye kuri Iran, ku bigega bya nucleaire by'Abanya-Iran, kuko nayo iracukura. Mujya mubyumva ko bavuga ko ifite ubushobozi bwo kuba yasenya inkingi z'ikiraro cya Crimea, kubera ko irinjira igaturikira indani, ifite ubushobozi bwo guturitsa ibintu biri muri profondeur yinjiye. Iki gituma Zelensky ayishakisha. Ikindi kintu gikomeye ifite ni misile ifite ubushobozi bwo gukwepa za radar. Kubera iki? Igendera kuri altitude yo hasi, ntabwo ari hypersonic bifite umuvuduko uraho usanzwe, ariko igendera kuri altitude yo hasi, kuva ku kilometero kimwe kugera ku birometero 12. Mu by'ukuri baba bashobora kuyishyira aho bashaka. Ishobora kujya kuri metero 20, ishobora kujya kuri metero 40, ishobora kujya kuri metero 100, bayirasira aho bashaka. Ariko ntishobora kujya hejuru y'ibirometero 12, 11 uzamuka hejuru. Mwumva ko ni misile mu by'ukuri iteye ubwoba, ikagira range ya kilometero, kandebe range, ikagira range ya kilometero 290. Speed yayo ni kilometero, ni hagati ya kilometero 750 n'igihumbi ku isaha. Murumva ko ntabwo ari hypersonic, ariko kuba igendera hasi byonyine ntabwo radar zapfa kuyibona. Nicyo kintu kiyigira misile mu by'ukuri igoye kuba wahagarika. Hanyuma yikorera ibiturika bingana gute? Warhead yayo bifite ibiturika bifite kilograma 300, hagati ya kilograma 300 na kilograma 310. Murumva ko mu by'ukuri irarenze cyane. Bimwe navugaga ko igira penetrating, nyine irinjiramo hasi. Ni drone mbi cyane, ni misile mbi cyane. Ikabiraswa n'indege z'intambara zirimo Su-30, Su-34 na Su-57. Iyi ni misile barimo gukora bagendeye kuri Taurus y'Abadage. Abarusiya nta mikino bafite. Iyi ntambara bayigiyemo byinshi. Mu byibuka intambara igitangira ni bamwe mu bahuye n'isomo bwa mbere. Isomo ry'intambara ni Abarusiya barifashe bwa mbere, kuko Abarusiya ibintu bahuriye nabyo muri Ukraine bakigera mu nkengero za Kiev, mu by'ukuri mujye mwemera ko nabo ntago bari babyiteguye. Ibintu Bayraktar z'Abanya-Turukiya zabakoreye, niho twatangiriye kuvuga tuti Abanya-Ukraine barimo gukoresha drone z'ibihumbi 60 by'amadolari bagasenya ibifaru by'Abarusiya bihenze cyane. Icyo gihe byaravuzwe cyane. Abarusiya baza gutabarwa na Shahed z'Abanya-Iran, kuko mu gisirikare cy'Uburusiya ikintu cya drone, cyane cyane izi drone ziciriritse zo mu rugamba rwa hafi, ntabwo bari baracyitayeho. Abanya-Iran barabatabara babaha Shahed bakizibona bahise bakora Lancet, bahita bakora Geran. Ubu ngubu nibyo nababwiraga, bamaze gukora ibintu byinshi cyane. Misile ubwoko bamaze gukora ni ubwoko bwinshi cyane buhendutse, kuko iyi ni imwe turimo kuvuga kuko yo irimo kujya hanze ubu ngubu. Ariko Abarusiya n'ubundi bamaze igihe bashyize hanze misile ifite agaciro k'ibihumbi 100 by'amadolari. N'iyi ngiyi ntabwo irengeje ibihumbi 100 by'amadolari. Iyi KH-6369. Ikindi kandi ugomba kumenya ko iyi ngiyi bayita air to surface cruise missile. Air to surface ni ukuvuga ngo ituruka mu kirere iza ku butaka. Mwabyumvise kwiraswa n'indege. Nkivuga rero ku by'intwaro no kudemilitariza Uburayi, ahangaha Mirage ya mbere y'Abafaransa bayihanuye muri Ukraine. Muri iki cyumweru bahanuye Mirage ya mbere y'Abafaransa. Ni ibintu rwose byabayeho muri iki cyumweru, birimo kwandikwa n'ibinyamakuru cyane cyane by'Abahinde. Kuri Telegram z'Abarusiya sindabibona, ariko inkuru nyinshi ziravuga yuko iyi Mirage yamaze guhanurwa. Yahanurwa itahanurwa, Mirage nta nkuru irimo, kuko mu ndege zose zirimo gukora muri Ukraine, Mirage niyo ndege yo ku rwego rwo hasi irimo. Iyi Mirage ntabwo iri hejuru ya za Su-27 Abanya-Ukraine bafite, ntabwo iri hejuru ya MiG Abanya-Ukraine bafite, nta nubwo iri hejuru ya F-16. Ni indege rero kuba bayihanura mu by'ukuri nta nkuru irimo, usibye ko kuba bayihanuye bwa mbere nicyo kintu wenda cyabigira inkuru.
naho uyu nguyu rwose ni umwanda abafaransa bakuburiye abanya-Ukraine. Nituva kuri iki ngiki, mbere yo kwinjira mu zindi nkuru zirimo kuvugwa muri iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, reka mbanze ngaruke ku myigaragambyo. Imyigaragambyo imaze kuba iminsi 2 ikurikiranye. Ku munsi w'ejo muri Kiev gusa biravugwa ko abantu bagera ku 9,000 bitabiriye imyigaragambyo. Ni abantu batashye bwenda gucya bamagana Zelensky. Noneho narababwiye nti abantu barimo kwigaragambya uyu munsi barimo gusaba yuko ibi bigo bisubizwa uburenganzira bwabyo, ariko uko imyigaragambyo ikomeza abaturage baraza kuzanamo ibindi bintu. Ibi rero byatangiye, abaturage batangiye gusaba yuko Yarmak yegura. Murumva ko batangiye gusaba yuko abantu ba hafi ba Zelensky begura. Uko Zelensky akomeza kuresista, niko liste y'ibyo abaturage basaba birushaho kwiyongera. Ibingibi twabiganiriyeho bihagije nijoro, ntabwo nshaka kubitindaho. Impamvu mbigarutseho no kugira ngo mbibutse yuko itangazamakuru ry'abanyaburayi kugeza kuri uyu munsi riracecetse. Nta kintu riri kuvuga kuri iyi myigaragambyo, kuko ntabwo ari imyigaragambyo irimo kubaranja, ni imyigaragambyo irimo kubasenya. N'ibyo batubwiye byose, mwibuke ibyo batubwiye birimo kuvuga yuko Vladimir Putin impamvu yateye Ukraine, afitiye ishyari Ukraine kubera ko ni igihugu cya demokarasi, ni igihugu cyubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu bitandukanye no mu Burusiya, ni igihugu mu by'ukuri kirimo kurwanira indangagaciro abanyaburayi bizera. Ibyo rero Vladimir Putin nk'umudiktateri, bona ba Xi Jinping, buriya na Xi Jinping bavuga ko ariyo mpamvu yanga Taiwan, nuko yanga demokarasi iri muri Taiwan. Nicyo kintu bamushinja iyo bari muri propaganda zabo. N'ahangaha rero ibiri kubera muri Ukraine birimo gusenya izo propaganda zose bagiye bavuga. Amabi yose Zelensky yarayakoze, abanyaburayi bagenda bayorosaho, bakajya banyuzamo bakabivuga ko murabyibuka. Hari za komisiyo zimwe zo mu Burayi zagiye zikomoza kuri mobilisation idasobanutse ikorwa muri Ukraine, ariko ntizibivuge ngo zibivuge neza. Nka kwa kundi bavuga ubwicanyi burimo gukorerwa muri Gaza, niko bavugaga ibirimo gukorwa muri Ukraine. Wumva ari ibintu bitoya birimo gukorwa. Uyu munsi na Union Européenne ubwayo irimo gutangaza yuko inkunga Uburayi bugenera Ukraine zishoboka kubera bino bigo. Nuvuga ngo biragaragara yuko abanyaburayi nabo ntago barimo kubyumva. Bahanganye na Zelensky, ariko itangazamakuru ryabo riri kuhasebera. Ukuntu bari buze kutubwira ko abanya-Ukraine barimo kwamagana Zelensky w'intwari, ukuntu bari buze kutubwira ko abanya-Ukraine bari mu myigaragambyo kandi baratubwiraga ko bashyize hamwe, abaturage bashyize hamwe bahanganye n'Uburusiya. Ibyo byose iyi myigaragambyo irimo kubishyira hasi, kandi nta kigaragaza ko iri buze gutuza. Ntegereje kureba amakata Zelensky ari bukine uyu munsi, ariko mu by'ukuri nta kintu biri buze kumufasha. Imyigaragambyo iragenda irushaho gukara. Ejo bundi abantu baraje barigaragambya, nta wapfuye, abantu baracyatuje. Nijoro bari 9,000, iri joro baraza kuba nk'ibihumbi 30 cyangwa 40. Murabibona kuko abambere iyo baje bakarya show, bari barimo kubyina basimbuka, abandi baraza. Zelensky nta kintu ari bubikoreho. Hanyuma hano dukomereze mu Burusiya. Mu Burusiya habaye impanuka, wenda ni impanuka, ariko impanuka yabaye kuko indege yo bayibuze se buriya indege irabura ikaboneka. Hano hari An itwara abagenzi yo mu Burusiya yaburiwe irengero. Hari ibinyamakuru birimo kuvuga ko yari irimo abantu 40, ariko 40 buriya ni abapasaje kongeraho 10 ba equipage y'indege buriya. Abantu 50 bari bayirimo. Kugeza muri aka kanya indege ntabwo irabonerwa irengero. Sinzi nibigiye kugenda nka Malaysia, turaza kubirebaho, ntago ndi bubitinde, wenda turaza kubigarukaho ku manywa nitumara kumenya iherezo ry'iyi ndege, umuntu akaba yasengera abayirimo bose. Hanyuma bimwe mu byo ntababwiye mu byavugiwe mu mishyikirano yo ku munsi w'ejo, Mendiski ejo yarongeye yigisha abanya-Ukraine amateka. Nawe ntabwo rwose ntabwo ajya yihishira. Ejo yarongeye abigisha amateka, arababwira ati kuko abanya-Ukraine bari barimo gusaba yuko Vladimir Putin na Zelensky bahura ikitaraganya. Nijoro twabiganireho. Abanya-Ukraine baje bazi yuko Uburusiya bwikanze kubera ultimatum ya Donald Trump, baje gukoresha ako kantu ngo barebe ko Vladimir Putin mu by'ukuri yakwemera guhura na Zelensky kugira ngo bya bindi Donald Trump yavuze azakora mu minsi 50 atazabikora.
ngo nicyo cyari kibazanye aha ngaha, ni ukureba niba Uburusiya bwarikanze. So rero muri ibi biganiro bakomeje gusaba cyane Abarusiya ko batera intambwe noneho ba perezida bagahura. Mendisk abaha urugero, arababwira ati Jack Kaichek yahuye na uyu nguyu warwaniraga Abarusiya ni Mao. Jack Kaichek yahuye na Mao, bahura inshuro enye zose baganira kugira ngo barebe ko intambara yarangira. Izo nshuro enye zose nta gisubizo bigeze bageraho. Intambara n'ubundi yarangiye abakomunisite batsinze Jack Kaichek. Kubera iki? Jack Kaichek yangaga kwemera ibyo Mao arimo kumubwira. N'uyu munsi rero dushobora kwihutisha ibintu, Vladimir Putin agahura na Zelensky rimwe, agahura na Zelensky kabiri, bakaba banahura n'inshuro 5 nta kintu barageraho, nk'uko na Jack Kaichek byamugendekeye. Muribuka Jack Kaichek ni nkaho ari nawe watangije Taiwan, kubera ko niwe wari uyoboye ingabo niwe wari uyoboye abari bahanganye na Mao. Abo Mao yahiritse ku butegetsi bari bayobowe na Jack Kaichek, bahungira muri Taiwan. Murumva ko yabasubije inyuma, arababwira ati murabyibuka Jack Kaichek na Mao baraganiriye ntibyagira icyo bitanga. Mureke tubanze tuganire ibibazo byose bishoboka, twumve ibyo mwiteguye kwemera, niba ari ibintu twahurizaho, noneho abakuru b'ibihugu bahure bafite icyo barimo kuganira. Ibintu Abarusiya bavuga ni ibintu bifite logique. Ikindi Mendisk yavuze tutavuzeho nimugoroba, Mendisk yavuze yuko kugeza kuri uyu munsi hari abaturage b'Uburusiya bo muri Kursk bagifungiwe muri Ukraine n'abanya-Ukraine, kandi Uburusiya bukaba butazi impamvu. Mu gihe abanya-Ukraine nabo bakomeje gusaba abana ngo bibwe n'Uburusiya bajyanywe mu Burusiya, Uburusiya nabwo burimo gusaba abaturage babwo bari muri Kursk. Mendisk akaba yaravuze ko abanya-Ukraine niba banashaka yuko aba bantu babagurana n'imfungwa z'abasirikari za Ukraine bafite, Abarusiya baritari kubyemera. Uburusiya burimo korohereza Ukraine mu bintu byose. Muri stage y'ibiganiro barimo, Uburusiya burimo kuborohereza ku buryo bukomeye cyane. Ku munsi w'ejo rero nababwiye yuko Uburusiya na Ukraine baguranye imfungwa zatashye ni 250 kuri 250. Ejo mu biganiro bumvikanye yuko bagiye kongera kugurana 1200 ku 1200. 1200 rero abanya-Ukraine sinzi niba bagifite. Niyo mpamvu Uburusiya buvuga buti muri icyo 1200 mushobora gushyiramo n'abo baturage ba Kursk mukabazana. N'izo mfungwa za politike mufite mudushinja ko zidukorera izo twemera tukaba twazivangamo tukagura. Mu by'ukuri Abarusiya baremera ko hejuru nuvuga ngo bemera ko bashobora kugurana imfungwa z'abanya-Ukraine abasivili bafunzwe na Ukraine. Hanyuma undi wavuze ibigambo ndabyita ibigambo, uyu nguyu bamwita Bicent murabizi, niwe Treasury Secretary wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ati niba Ubushinwa bushaka kugirana umubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibureke kugura peteroli y'Abarusiya. Umuntu akaba yakwibaza ati kuki mwebwe mukigura uranium n'ibindi kugeza ku ifumbire? Ejo mbabwira ko ifumbire abanyamerika barimo gukoresha uyu munsi ni iy'Abarusiya, kuko izindi zose ziva mu bihugu abanyamerika bazamuriye tarifu. Muribuka ko ibihugu byose bazamuriye tarifu, Uburusiya ntago burimo. Ibintu rero by'Uburusiya birimo kugurishwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birahendutse n'ibyo abantu barimo kugura. Abahinzi bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo gukoresha ifumbire iva mu Burusiya. So uyu nguyu arasaba abantu kureka peteroli mu gihe we hari ibyo akirimo kugura, kandi binagaragara ko adashobora guhagarika uyu munsi cyangwa ejo bundi. Ubu ni uburyarya burimo gusenyuka kuri iyi si. Abantu biyumva ko ari bo bakamara bagomba gukora ibintu abandi bakaba batabyemerewe. Ibyo bintu birimo kurangira, kandi nta kintu bashobora kubikoraho. Vladimir Putin yarabivuze, nzahora mbisubiramo, ni nk'izuba rirasa buri gitondo, nta kintu warikoraho, wiga kubana naryo. Abanyamerika, abanyaburayi nibashyire baro hasi, kubera ko bino bihano byabo iyi minsi 50 nta kintu rwose izigera itanga. Dore no muri Ukraine byatangiye gusakuza kuri iyi minsi 50. Kandi umuvugizi wa Maison Blanche yavuze ati Donald Trump arashaka kuba ariwe ufite uburenganzira bwo gufata ibi bihano, kuzamura zira tarifu ashaka kuzamura, cyangwa se ibihano byose yafatira Uburusiya. Ashaka ko ari uzabifata akaba yanabivanaho bitanyuze muri Kongre. Ati kandi akomeje kuganira bya hafi n'abari b'abasenateri barimo abateguye ibi bihano, barimo Lindsey Graham.
akomeje kuganira nabo. Ariko ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizibeshya zikabikoraho zizahura n'ibibazo bikomeye kuko Abashinwa nabo bazahita babasubiza, Abahinde nta muntu witeguye kubapfukamira. Icyo gihe cyararangiye. Icyo gihe cyararangiye. Hanyuma iki ni cya kigo navugagaho. Tugeze noneho ku ntambara ikomeye cyane, intambara ikomeye cyane ya Donald Trump na Biden, ya Donald Trump na Obama, Donald Trump na Obama. Kuko hano Tusigaba murabyibuka ko yashyize hanze ibipapuro bigaragaza yuko Uburusiya butigeze bwivanga mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2016 kandi ko nta n'ubushobozi bwari bufite icyo gihe bwo kuba bwakora ibyo babushinja. Ibi rero byarakaje Donald Trump, aravuga ati, usibye ko hari n'abarimo kuvuga yuko Donald Trump arimo kubizamura kugira ngo agabanye inkuru za dosiye ya Amstein, ariko Donald Trump byaramurakaje cyane. Aravuga ngiwe nabayeho manda yanjye yose bavuga ko natowe n'Abarusiya kandi mu by'ukuri Abarusiya batarabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo we arashinja Obama ubugambanyi no gushaka gukora kudeta. Hano Tusigaba yongeye kubisubiramo, aravuga ati Obama mu by'ukuri ni umuntu ugomba kuba yashinjwa ubugambanyi cyangwa se kuba yategura kudeta. Kuba yarabonye ayo makuru akayahisha, bagahitamo ko hakomeza igihuha kibeshyera Uburusiya. Nabonye hari umuntu w'umusesenguzi kuri CNN, ntabwo nafashe izina rye, ni umudamu nawe ukora mu nzego zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We yavugaga ati rwose ibyo Tusigaba barimo gukora na Donald Trump barimo gukora ni propagande y'Uburusiya. Ibi ngibi nabyo bijya binsetsa. Abanyapolonye barajya kwibuka abantu babo bapfuye muri jenoside, Abanyayukraine bakarira ngo ni propagande y'Uburusiya. Abanyamerika bajya kuvugisha ukuri kuko byagenze mu matora yabo, bati ni propagande y'Uburusiya. None se ubwo ngubwo mu by'ukuri abantu bazavugisha ukuri ryari? Ukuri kose kuba propagande y'Uburusiya? Kuko we aravuga yuko mu by'ukuri ari ibintu by'ingenzi ko bakomeza guhangana n'Uburusiya ku buryo hahandi ngo uzajya ubaza n'umwana ngo kutakoze homework, kutakoze devoir, umwana akakubwira ati computer yanjye Abarusiya bayihakinze. Ni urwo rwego bashaka ko bigeraho. Donald Trump we ntabyumva. Ejo yaravuze ati boss wa genge, chef wa genge ubundi ni Obama. Ati hakabamo n'irindi bandi ryitwa Clinton. Ubwo bavuga Hillary Clinton. Hakabamo n'irindi bandi ryitwa Clinton. Ayo niyo maguni mu by'ukuri yagiye ajya gukora ibyo bintu tutarimo gusobanukirwa, bimeze nka kudeta. Ni intambara irimo gukomera cyane hagati ya Donald Trump na Obama. Hanyuma nituva kuri Tusigaba turakomereza muri Odessa. Muri Odessa habaye ibitero bikomeye cyane ku bubiko bw'intwaro. Abanyaburayi barimo kohereza utwo bohereza, turapfa kwambuka muri Ukraine bahita baturasaho. Barohereza ibyo bohereza bikagera muri Ukraine babirasaho. Ni ibintu bikomeye cyane. Odessa irimo kugurumana umuriro mwinshi. Hano ndasoreza ku nkuru irimo kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye muri iki gitondo. Intambara yavutse hagati ya Thailand na Cambodia ku mupaka. Ibintu birakomeye cyane. Biravugwa ko igisirikari cya Thailand cyahagurikije za F-16, umuriro urimo kwaka ku mupaka. Ni intambara ikomeye cyane ijya gusa na ya indi ya Pakistan n'Ubuhinde, ariko abangaba nta ntwaro kirimbuzi bafite. Turaza kureba ibyabo uko bimeze, gusa intambara irakomeye. Amavideo arimo gusohoka aragaragaza ko ibintu mu by'ukuri bitoroshye hano ku mupaka wa Thailand na Cambodia. Hanyuma indi nkuru muri Israel barashaka kwigarurira uduce two muri West Bank turimo Judea, Samaria ndetse n'agace bita Jordan Valley. Utu duce Israel igiye kutwambura Abanyapalestina. Ahangaha haba harimo abantu batuye, imiryango ituye, abantu bafite imirima, ibyo kurya birimo bihinze. Ubwo iyo baje kubifata ibyawe wari uhinzemo, nta nubwo baguha igihe ngo byere, barabirandura. Bazana amatracteri yayandi agahinga iby'Abanyayisiraheli. Inzu niba bayigumamo gutyo, hari igihe bayifata bagashyiramo imiryango yabo, cyangwa se hakaza Abanyayisiraheli bavuye mu mahanga bakaza bakazituramo n'imbunda. uza bakumena babishaka bakayivugurura, bakayishyira hasi bakayivugurura. Ubwo rero utu duce twose ni uduce bemeje ko tugiye kujya kuri Israel. Netanyahu sinzi ikintu kizamuhagarika, mu by'ukuri sinzi ikintu kizamuhagarika. Nta nubwo mba nshaka no kumutindaho rwose. Uyu nguyu ni umuntu ujya ungora cyane kumuganiraho, kuko mba numva navuga ibintu biremereye cyane.
Hanyuma Emmanuel Macron yatangiye kurwanira mukecuru. Emmanuel Macron arasekeje kabisa. Emmanuel Macron yamaze kurega uwo bita Candace Owens, wa munyamakurukazi w'umunyamerika cyangwa se wa mu podcaster. Umunyamakuru ni umukobwa ufite podcast muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wagiye ashyira hanze ibimenyetso byose bigaragaza ko Brigitte Macron ari umugabo, ari umusaza wihinduye umugore. Ibi ngibi mu gihe cyatambutse Brigitte sinzi ukuntu yari yabifojaritse amera nkaho atanga ibimenyetso, nabo yari yafunze mu Bufaransa bari barimo gukurikirana ibyo bintu. Hari abanyamakuru bari barimo kubyandikaho mu Bufaransa, Brigitte yari yafungishije amera nkaho abahaye imbabazi arabafungura, ariko Candace yongeye kubyutsa ikirego aravuga ati Brigitte ntago turarangizanya, uri umugabo ntago uri umugore. Yongera kuzana ibindi bimenyetso. Ahangaha rero Emmanuel Macron yamaze kumurega mu nkiko. Uyu nahoze mbona podcast y'uyu mudamu arimo kuvuga ati ebane duhurire mu rukiko, duhurire mu rukiko n'ibimenyetso byose bitwereka ko uwo mugore wawe ari umugore. Emmanuel Macron nyuma yo kumucapa inshyi nyinshi cyane, abagira ngo Brigitte azamworohera, ajya amubwira ati ntubona ko ndi kubakurikirana, ntubona ko ndi kubakurikirana, waretse kunkubita, wajya ureka kunkubita. Emmanuel Macron yaragowe cyane, yaragowe. Hanyuma imyigaragambyo muri Ukraine uyu munsi turaza kureba ko iza gukomeza. Izi nizo nkuru twaganiraho muri aka kanya. Impamvu mvuze kuri iyi myigaragambyo nuko nigaruka ku munsi wa gatatu ibintu birabirushijeho kuba bibi cyane. Birabirushijeho kuba bibi cyane. Amahoro kuri mwese.